Wih, melok bongkai tuh ada beti. Hai, sila lo he, nak pada kuenta di bola-bola anu. Kok neneng haju modele aga sih tu memang pakai. Boleh keo memang boleh keo. Boleh melaju he. Modele baju hanus nanti mau modele baju pemikat duda. Baju ditimpa kek di he. Beta mana nih. Boleh melaju beti. Kare bagas itu memang ada beti kare bagas sih. Kare bagas. Atuh tuh kukro kamase. Semara di pau parindong anak-anak ke tutui kena mungkin nawi tawe masuk no parindong anak-anak maraga penculik anak-anak maraga he hai wide ineneng he dongok pengkai nama tau he penculik anak-anak nenawa kon anakmu nale organ-organ tubuhna nang balu ki jadi tutui anakmu jaga-jaga iki lo selain kukuro neneng pencuri anak-anak parindong anak-anak engkau parindong lakai jadi ko neneng pada sini ke donu leh mau muni janda mau muni lohe kumse di malakai ka masih ajak lalo minawang kita lakain na ajak lalo awe maga na tuding kali na ikaw beti pencuri anak-anak di perindong anak-anak jadi untuk pertama na mo bahas na merembet si kalau di perindong lakay kabar ko nung nanahay ya ako bansa ni Ronaldo lo minawa o pala kada kaki minaw na daing kaya kalau tihit hibahan na wide sa kiri-kiri pawita da janda de he hai ya ko lihat ning sedikit anu la ko malalatak kun rehe mo pasabuang di barangkan ko lihat kata ini wide neneng nak nama jele Ronaldo minawo nak najala paling ngamicu mitau nolai tu kapan kong kamu minawo ni anu terpas kalau ni nawo nak naga mata cene tadi kasuro kalau ni waktu si janda cantik kalau janda montok kak nah kalau di pasar itu tule hurane kode cuma seni beti ku ni de beti sih peto talo malah pokok masya napai kapu urung tahu mbani kalau sapa maragan ding kalina neneng namu kata ko ding kalina kode kun dari pasar ke gagang itu balik mau balu akilo ya lain kamu runtuh kalau nah